thari kaham jotono ani YouTube channel ramsago ngangai tinini video ngangai bukhog laisa debor mani live style nai lanye KSF ni laisa ya agini laisa ya bo abo ngangai bini ngai YouTube channel tongo laisa debor mani ngoro photo nugui mangkhana bo laisa yang kok sana najong ngangai bini live style nanya ni sekang miang video kaimani a video ang kok rozak norno je a video first comment khanya bini channel no promotion khairena hinai free promotion khairena hinai je ngai bini winner nga first comment khanya ngai takub RK Diprasa hanai bini channel ni bumung no bun nai manai ang kabo screen ori rona ngai ikona di bini channel ni bumung kangkai RK Diprasa ngai bini channel thangai tini ni winner to no saima kana RK Diprasa ngai bini channel thangai tabo nai nai kon ro screen nai tungdi और तम कमेंट सिकिया मियावा आओ ब्रो नहीं सिपे बिनी कमेंट सिमानी नगे बिनी चैनल थांगे जाबो उनको लायना विजिट खाइया लायना बिनी चैनल थांगे हाबनाय लायना आंगे इको आं ताबो YouTube थांगे दंगो आंगे तो RK Diprasa itu pasti on nukjaka bini channel ngai bini channel habunya nya ngai bo ngai short video rok dawo itu ini Diprasa ni actor rok ni bo video sanambai dawo foto ngana nugui mangkhana Kamu bin channel no subscribe khai riri na iko bin channel no subscribe khai ka ganor bo taja khanga kai subscribe khai di bo nor ni support nangai tong friend rok ngangai o video je first comment khanya bono bang omo haikenyo bono free promotion ka rima haikenyo khlai renai next video da pro ang jefro video kata dawo afro no free promotion kare nai gangai khas comment khanyan ta pokdi gamsa kok gobang ni thangka kok gobang salaya kare bukhol aisa debor mani live style nai layana hari ini live style nai mani pore tese thani kok sawana nor bai gangai video ka thangai jena hari gangai phadi friends of buku laisa ni lifestyle kananya layana ba saima layana bini favorite food rock bini favorite singer rock botamna butama color sajak gai bini real name hunggang ke laisa deborma ke bini nickname tabuk nanya layana bini nickname hunggang ke nogonung jamani makolo nungjago gai bini date of birth hunggang ke 2 tarik 4 mas 2002 hasayogo ngai bini present age hingga ke 19 plus tabo saimang kana buni present age ngai bini height eba chukmani hingga ke 5.2 feet ngai tabo nailena bini weight eba hizikmani ngai bini weight ngai 48 kg ngai tabu bini family wo khorok busuk tong bini family wo khorok tham tongo bini babu bini ama po ngai bini village aba para ngai bubon chantai ngai bini school porimani ngai kendra vidyalay agostala wo poriwo ngai tabuk bini favorite food
naine layana friends rok bini favorite food hingkai pizza tai momos bo belai ke saja kugo hingkai bini favorite color hingkai red black and white hingkai bini favorite singer naine yana bini favorite singer hingkai Zayn Malik hingkai bini profession hingkai YouTubers YouTuber ekdom sajakugo hingkai bini hobbies hingkai nailayana bini hobbies hingkai blogging blog rok khainani ekdom sajakugo hingkai bini boyfriend hingkai kwrwi no boyfriend tabuk single no ko so sarai kuba bori botong ko tabuk 12 final nai hingkai friends rok bahing jaka bini lifestyle video no khakhayo jaja khanane hingkai bini channel YouTube channel bo tongo hingkai bini channel no jodi na jaja hingkai subscribe khlai nadi hingkai ni channel no botabu pondo subscribe khlaiya hingkai subscribe khlai nadi bell icon ni sina tapodi hingkai jefura ang video tal dawo ngoran nugu jongana bunse sikang nai manana hingkai o video o comment fast khaini ni tapodi ar tikti prasano free promotion ke khairima ka ke khlai rewana next video o hingkai tinin bage asungna kaham tongdi hambai jotono